Allah Allah Cellallah, Allah Allah Cellallah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah, Allah Allah Cellallah, 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 Allah Allah Cellallah. Hak Resulü Muhammed abzala artık nur ötken artınan gelip Türk imam şariat yolun közötken pervar pirdin başçısı Hoca Ahmet Yassavi Türkistan'da bu ötken. Tuğuna jürtün tün etken zekeren aytım zarlanıp pekerim bizge mur etken solardan miras bolungan şariat şamı şağılgan. Tarikat yolu tabılgan hakikatka bağıngan er orunda meşit bar Kuday üçün salıngan birden birge kalıngan Hoca Ahmet Pirbeket solardan ülgü alıngan. Aytkanı zikir salavat kaşın dep şeytan mağından pirlerden özgü dualıp jamaatlar kuralıp. Oraza namaz tutalık hakikat kaktan suranıp Kuday жалgız Kur'anşın hakikat raz olanık ahirette oylamay akıllı kızga pendemiz dünyöge жүрген jubanıp. Tuğra joldan taymagan tevekkel etip tabandap uağız ögüt şaşulu musulmandı habarlap. Mihrap meşit içinde sakardan turgan azandap Allah'ın makşar devletin şın tilegen nazarlap küllü türlük bolması lavhı menen mahfuzda. Küllü türlük bolması lavhı menen mahfuzda sızılat deydi ozaldak pendenin kalmay barşası. Makşargan ey barar bazarlap. Allah Allah Cellallah, Allah Allah Cellallah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah, Allah Allah Cellallah, 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 Allah Allah Cellallah. Şariat aytkan tыңlatıp, azandan turgan ыңлатып, tahlil tasbih salavat zikir aytkan tungatıp, kevdeden bastı bulgatıp, dünyeni baykasan әуеліде Muhammed, ақырыда Muhammed, байлаулы bizge bir ұршы айтыla берсе табылар. Әңгіме сөздің ығысы 70 мыңдай жылдайды замананын озалды жаратылған тұрысы. اللهم انصر من نصر الدين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعجل بظهور حضرة مهدي عليه السلام ونزول حضرة عيسى عليه السلام واجعلنا من أعوانهما واقصر من خل الدين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. Belgisi deydi qayımның ермәдінің шығысы пайғамбардың бір әуен қабірінен болынар қайса деген дыбысы төртінші көктің үстінен қайса түсіп аспаннан. Тозда еріп жоқ болар тарылар тажалтын осы ақиреттің қайғысын ойлаған жандар ақылдақ. Дүниені мақұлдап қуған менен тақылдап мезгілін жетсе бір күні ажалдың оғы атылмақ. Ібіліс шайтан зор дұшпан күнәға сүйреп батырмақ. Ер қырсыққа шалынса әр түрлі затқа шатылмақ. Алла деп нәпсін тыйғандар бұрынғы шайқы имамдар. Жүргізген екен жұртына шариғаттың хүкімін, ұстаған діннің бүтінін, тарихаттың жолынан аудармай көңіл пікірін, қоймаған дайым зікірін, Құдайдың сүйген құлдары дидарына жардың жолығы. Тамұқтың ей көрмей түтінін. Allah Allah Cellallah, 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 kudreti güçlü Can Allah.